Nimbola na kangu bola binaka bovin binaka niko sapakurietiko mobulida na bosa ni kalau sanonda inu tinga na kalau koenda usuta weekenda na kena ngau nandonu belete ningan rebo koya mesulia weekenda na ibaga sala ke na kilaka engan revi ena nonda ngau nango au kilani ko sabulida tinga mai sona kayanga ena nonda buli saoti ya au suretiko tiko mo kuwa ni bilingi chisu tani ke ndi ndua endondonu mo kaya ua me lako tani o setani o chisu me tukuni wa ni lako mai turanga aya ungan rebi kemuni iya ungan reba mo me umasulaki kumanda na tikini ya uango ena nonda rungan rebi chisu me bosa tale mai tamai kemami sabaga rorong tiko nga ena nomuni bosa Kimami bakang bauta ni sa kena ngau nandonu. Koi ke muni na kalau ndonu ni sa bosa ndonu tigo be ke mami na lube muni lomani. Me ke mami liadi ke mami kambula me bakana nomuni ngangandre. Me tava ki ke muni kambula tau mundu bata ke muni. Mami kerea me ke mami bosoti na ne mami ledha ika. Ne mami be tumberi dala be ira na leo bunga. Ukeke mami ni kuwa me ke mami ndingi taka kede me lesunga anga rabi ke muni na kalau ndau bemboli ena buku ichisu na ibakambula. Ameni. Mnaka ni kuwa sa ikaono tigo ni nonda ulutanga ena ka embaleta na bembuli. Sa redo timai na bembuli ni kalau ena veka buli tikenda na mbuli ni loma langi ke na lewe na kede nga na mbuli ni ka kedera tu lom ni wai kena mbuli na tamata na mbuli tale ni kalau ultang saoti enda reda kina na kena mbuli na tamata ngai mbuli na nonra ngau na bata oya ni oti na mbuli ni ka kedenga na lom ni onna singa ngai mbuli tale endua tal na singa rosa ngabul ka baba kan na ya ua me singa nga ni be taura ki kena nonra kalau o koya kambulirau tama bat keivi pada baya bon dua tal na kena bele da ki kya kangulamani bale tambe kan saya o mai na ngau ni bembuli enda sa tos tungo sa bole ka tal le sumai na kalau koya bembuli mai be boli sa bole ka tal me le sumai sanda bele da gitu na le bura sen lo tuba kristo nga lewe bura duin na kalau endan duin garaba na kalau e bagli sui kenda tiku ni kuwa menda lesu tali ki na ibaga tegebu bagam bauta na kalau kambuliko garabi ko talenga me bakana no na inaki me na ibaga tegebu nimbera ni zuru na ibalbala da ber talenga ni kune ndo na chiu kawa ya parama na kalau satu wana utitu mai na no na ituba iya kuni vele daki te borre no na daga chiku na baga vele daki te kenda raike ngona indusi bekenda kanga sa kaya na bos ni kalau ni usar rongoda muria kona kalau ngatakina ole stalengo kina aisea basa ngabulu tikine rosa ngabulu katolu menda laibuli dango na nona dina ni sabe mbul na kalau sa lutu na tamata sindara di koya yo koya se veli utakichikunga na burabura ena be matin tuke de burabura. Okay? We are now continuing with his involvement with all the leaders of all the nations at all times. Kina rosang bulgatolo na isea basanga bulaka bango. Say koya nga sa bagasibo ira sara na tui. Ia koira na turanga nilewa ke burabura sadakaba kokoya. Meka wale sara. Was rosong bulkaba era senga ni te indina era senga ni kamburaki indina sa senga ni te sombundina kinangele na wakandra boleh na daba boleh tanga ni releasinga elis chungama be koelewa kasa udhui kasa ubudi ira walenga kokoya arasa malai ia na dhobulada
ena kauti iratani mevaka nanga nisila. Ndoka ikimunisara na iliu ni nonda maten tu. Nonda iliu ni ve matadaka, nonda iliu ni ve yabusa. Keira na vekanda era mai tu wata ke kenda seo de iliu taki ratu. Wirtelanga nonda turanga ni lewa kede. Wira kede na turanga ni lewa, nonda turanga ni lewa koe chikongo. Koe vekanda tigo sa venga rabi tigo ni kua ena nonda vitilo mani. Na itukutungo eno muni ke bakao ni warong sakatigo mai. Rongada. Kalau untuk bembuli sa kai tigo mai sai koe nga sa vagasibo ira sar na tui. Okay? Vesu so mitaki ena ado mai ke na vesu so mitaki sa ado oti ke ira rabi tartarabi ena venga rabi ena venga una sa oti. O de le sira mai, o koia. O de vasibo ira tani na tui, o koia. O ira na turang ni lewa, kei vura. Sada kava ko koia me ka wale sara. Maleta dawa. O koia lewa tiku. He is involved and in control of all the nations of this planet Earth. At all times. Koia lewa tiku. Yung nangauna saan daw viara raw balilay ko ikianan linluto ba Kristo. Ninda reda. So nangauna nakalundo ba layba men basuraki na nona luto. Wakamay na bali tambo. Okay? Rakaw ba ambula ipapiloni ichipita. Ira non tamata. Tabayado tiko. Iyan nakalaw. And daw biba bulidi veira romana. Veira non tamata. Sangarabi ko etiko. Takunya lilay. Mendana numatiko, beyond the leaders of all these nations of this world, whatever they will plan to do, the God who is the creator of heaven and earth is in control. Senga ni sayali ni osenre ko etiko. O ko etiko, no na vosa etiko, o ko telanga etiko bateke iko, se le rua se le tolerto, pulida tiko na ivolango, ko etiko ena kenrato malio. So, he's speaking to us today. Nomu dami tungor se vena buno barong tu mekina. O koina kalondo bembuli e sulia tigo vego na tugu ni bagadengu. The God of heaven and earth, who is the creator, he is in control. Veka ke talent bada kaptungo sengani ratunde indina. Okay? Sa sengani te sombundina kinangele na wakandra kasa ubudi ira walenga kokoya. Okay? Kendua monuita ka vara rabikina veiko yango. Ko suliti ko na ideng talanga ngar ni udum. Arsa malai. Ira ke ersa liwo timai. Ia enta dokaire non venga rabi ia e vostu ko mai na kalau ko lewan ka ke de sara. Ia na dobulada ena kauti ira tani mevaka nanga nisila. Ena yadonga na lewani kalau. Ovi na kata si senga na kalau ena yadonga na nona lewa. Mubuli dangona kinango baleta morani kilanti wadaba nona lewa. Kina ve bura kede, kina nonda nations of the world kede, kena tamate andua koyango ena yadona nona lewa. Na kalau ni volango, na kalau ndo ve mbuli. Na numangona kangu. Ninda dhobatigo na ngauna ni vele wai ni kua. Na ngauna ni vele wai nda tigo kinango. Na ngauna ni vele wai ni kalau. Koe lewa na ngauna, sa ngauna tungo, sa ngauna tigo ni vele wai. Na tui ni tui go koya, ka turanga ni vei turanga ni lewa kede sara. Merakakua ni vaga rogo taki ko ira. Me bakai rakalou, me bakata ki Nebuchadnezzar. Kona raidango na tui ni World Empire na ngauna wea, mai Papiloni o Nebuchadnezzar na Daniela wase tolu. Kila tal nongo ran raidakin ni sa raidot Nebuchadnezzar ndona matakawe na wase rua ka mena kalou. Matakawe ulu koula vitar tarabi na metali me sara yavana.
kandusia tiko na ngauna kei na nona ngauna na vanga na ala ola ngai ke kana dua tala na mateni tu e vesa umai vesa mitaki na World Empire ngai sarai doko ngai data ngai vesa utaka na tubu ni kalau ngai bulia kene dona matakau me tiko mai uluna da saragira kia bana me koula kede na kangu sen round da vaga seva na tubu ni kalau kena me da baronga kava muria na nona lewa retole tinikina lombo kawanga retole tol na dorbo yena kangu ve kunei na lombo kawanga ya ni tu talikina endua na kenra toi kava na lumini kalau samore there he is still in control of all the nations of the world te men ngone ya dongo me do le rusna burabura o ko elewatiko Wiko elondina nga mbeka tegir to na dorbo ya erto ka ve ne bukanesa kem na tui ke sa nom ni lowa ke to le tawu ya ni lombo lombo ko ngori ne tau kalau erawata me bagambulai ke to maina lingamu ni na tui ia ke sa sen ke to mbula ke to na besenga ni bagaro rogo be kimuni senga raba na nomu ni kalau akangulo mani ersenga ni nangarabi mer kalau oira na nonda iliu ira kambuli walanga nambula la kutuma me be ko ya be mbuli ko telanga tubuana le wake nga mai loma lain kemura o ko telanga ya na kalau nai bagambula o ko e kai tigo be kendani ko tukuna na bosa merongo na kai burubura ke akangulo mani ko ya gorongo dara chuke na tutu me nei wolongo na kalau le bongo ena the cover merambasika kede kina mata vele waine Kristo na mata kede senta mata lalai walanga ira turang lewa keir telanga ira turang le lebu irango rambasika kede kina mata vele waine kalau itu gorongo da chico ngosa itu ni vele wai ve kono kangu ongo na taro mokilarao kumbaulo mani chisu ena buku ni kasa dhaka ena yangona mai kalivari taro ame sauma na tamata kede tau banua si turang sauma na taro ya dam sakil kili menda da kaba kene sau na tui kede turang ni lawa kede ena veva nua kede kena tamata kede me rere bagana kalau ndo bembulo ya rere bagana kalau creator of heaven and earth koya ambulian loma lain ke buru-buru na loma ni ona singa kabaga rogo be koya in whatever you do, whether you eat or drink, whatever you do all for the glory of God. Tan koni da wasi tinti kini tol sambul kandua. Muria na kai volai baleta na kakana na ngunu se na ngarabi kalau se dabanga. Taro menta tarobango. What does Jesus say about this meta or action? And anom ding ko via the kava. Nida sa tigongo na ngauna ni vele wai ni kalau. Let your conscience be guided by his word. Sarauta na muri baga Italia. Honor God in his terms should be our love response to him. Total na taro. Nadama sa kili kay kenda menda da kaba buwana tui. Kay na turanga ni turanga nilewa kede. Ena ngauna ni velewa yengo. Pagkatagilachin kavati na bitu. Worship him who made the heavens, the sea, the earth, the sea, and the springs of water. God the Creator is worshipped on the seventh day. That is Saturday. And aloma ni madao ni dawirimai. Saturday is the Sabbath of the Lord. Kaumayoya may nalakuan mo si Rusangabulu, tinatin kandua. Ni sambulilo malain kay burabura kay na waitui kay nakakita nga sa tumay kina. Kotsioba e na singa e ono kasa bagadengu e na ikabitu ni singa. O kwe sa bakalunga tataka kina kotsioba na singa ni bagadengu ka bakatambuya. Tama na bune bakalunga tataka kina kotsioba na singa ni bagadengu ngay bakatambuya balata niyokoya abembuli na loma ni on na singa. Gai bagadengu e na ikabitu ni singa. O de adakaba, o de nona lewa, na tui ni vei tui kede. Na turanga ni lewa ni vei turanga ni lewa kede. Turanga ni lewa e kene mbale. O koe enda umbuli lawa.
koe le wana lawa ni ndua na maten tu. Rongoda na kangu, na tui ni tui, kei na tu ranga ni lewa, ndau boga vu lawa e na vei maten tu kedenga, me rongoda ni kuwa. Na kalau ndau memboli na nonda turanga, e nomu ni turanga talenga na turanga saka e na vei vanua. O koe sa kai tu mai, o koe vakalo ngata takanga na sing ni vakate deunga vakatambuya, e vakana numitiko, ni nona vei mboli, e na loma ni ona singa na loma ni madao. Amatata. What does God want me to do on the 7th day of the week? Remember. Pinakato ko mo remember. Remember the Sabbath day. Gaida ba? Remember ali tunga and keep it holy. Naulika yan lako yan wasi rusa nga bulu natikina e walu kinatini. Samadala. Dabatali tukuna na profita baleta na waini mate ningarabi kalau matakau. Ay siya basa nga bulu karuan tikina 5 kinadiwa. Kabango na profita. Sa vosa bakaungo choba o koya kambulia na loma langi katebuka o koya katebuka talenga na bura-bura kay nakasa bagatumbura. Ko koya sa sulia ve yirna tamata eratiko kina na nonra idengu kay na ya lonra ersa lako bolikina. Kaptal sabo. Ay siya sa kaya tumay ve iko ni kuwa. Endua na kambuli ko bagarau tagitigo kina maten tu senga talikin na rarawa tangi tawi mate butungu se mate sa kaitio ko veiko mongarabi koya. Sa vosa bakaungo ko chobo koya kambulia na loma langi katebuka o koya katebuka talangana bura-bura ken kasa bagatumbura ko koya sa sulia ve yirna tamata eratiko kina na nonra idengu seni idengu langa kena ya lonra ersa lako volkina. Kang luman, kasang talento na kasabo. Uy ko nga mo ding-ding. Kona bakalaw kang garabi ko na kalon daw bembuli, baga dengo na sing boroway kang garabi ko kina. Na profit ni kalaw endusi iratiko na tamata ni kalaw kina bembuli enay baga tige buwas endua. Ko choba na kalaw ko ya sa nonra kalaw dina na tamata kedenga ke tiko e udhumu na idengu nimbula korongoda rao tiko na itukutuku nimbula nikuwa tiko talanganu mubaka sama kolako boli tiko kina raida ke balelai raidi koya koya sulia chunga biko nambula koya seng ni vina kata mo elangai kena nomu mbula o koya engan reba metawa mundu na nomu rao bewe kani kambula tawa mundu niko sa lesumai chisu na kena sala koya na kalundina na kalau kena nona mbulia na loma langi na bura-bura kena kaya bagatumbura mera baga rautagi rawatu nimbera nimbuli na tamata na nona daulomani. He created them because he loves you. Embuli atal tunga na kakeda ena nona lomani ratu na beka ambuli. Ena irengo ni loloma sandareda mana ulutang saoti. Na irengo ni loloma ni kalau sa soli kina udhuna na idengu nimbula wana tamata membula rau kina. Sayado kina na tamata me alombula ena ibagatiki wase ruan tikina vitu. He traces his relationship but extend the relationship to the rest of the world. Ana nona mission na kalau. Nona veo kani pateke ina kakede mbulia sabina kato ko ni kuwa menda vate te ataleani. Ala kumekino Yesu Kristo ena nona lomana na veka e ambuli. Tikine ono na iseoya ko yau ko choba kau akadivi ko na nongu yalon dondonu kau na taura na lingamu kamararo iko kasuliko mobuni be vakalunga mobuni be yalalati ke yirna tamata monon rara mana be maten tutani momba suka na matandra ersa matamboko kakautira maina vale ni be vesu ersa besuki tiko ke ira ersa tiko mbuto ena vale ni be vakam bombu lataki. Kangu, ke o kai vestu ni kuwa o tiko mai namboro se korbou, lai ngori. Na kai vesu ve se tani na veva kan buto tagi vaga yalo, ke na veva kan bombula tagi vaga yalo, e sengan indua e na seregi roki na vaga bo. Koe na kalau e posi tiko vego ni kuwa, mosoligo wa mi seregiku. So God calls Israel. Witnessing is always twofold. Na kalau ya kadibi Israeli ngona, me dhakaba na dhaka-dhakango, me teteani na nona raram. Reach out. Anga e fail.
Seng nianga na kaira kaba. Baleta na dava. Baleta tiko na ivalvala da. Baleta tiko na ngarabi kalau tani. Baleta tiko na ngarabi kalau matakau. Era tangu tuvira mai na kalau. Ko ena don me anon rai liu tiko. Ranga inting tagi saula. Me non rai liu. Me sa ambiu toko ba tik na kalau. Na kangulomani. Na kalau me da lesu tali kin nikua me sa anon rai liu nga. Kalau sangai vakauta mai na luvena o Jisu. Ko na luvena. Me mai bakan dina taka veikenda na kaibura-bura. Ni rawa ni muri na lewani kalau. E rawa ni lomani na kalau. Jisu ama imbula taka. Katukuna na dina. Ena dono me rawa bakan dina taka na Israeli. Ia ama mati tu na nona nganga. Setan dau kaji o senra ni muri na lomani kalau. Na kalau sa aruisangan dau loloma. Jisu nona maimbula. E lomani na kalau muri tungan nona bosa. Rawa nona mai mati tu na bagi torsa mulkan dua anda me baka taun dei taka kina na vela lati wateke ira na lehunga. Tingom Jisu na kangulo mani ko ya muria na non lewa. So God calls his church the remnant of her seed. Wakta gilawa si tin karuat tin kavitu to witness to the world. Jesus' method alone leads to success. Sebagai people say na non rambula o era kadibaki enan dono me mbula taki na ka enda kadibaka ko yau ko choba sai koya ongo na yadangu ia na vagaroroko me daka viau kauna senga ni solia me daka bua en duatani sena baka vinaka me daka viau me daka kina matakau deu Aisea warua tikine walu. Nakangu sa kilkilinga ke kenda na kambuli na tamata me baka roko nga wa na kalau kambuli kenda. Para roken membali worship. Sa oka talenga na baka roko enda sulia ena nonda ngarabi koya ena nona singa tambu. Na singa ni baka dedengu ichoba na nonda kalau. Aturanga ni singa ni baka dedengu na lube ni kalau. O Jisu Kristo. O koya kalakomai. Na rara mongo menda dingoma kesenga ndeko na wili ena vagaroro ko buana matakau. Endua tsunga kalau na ndo turango Jisu Kristo, endua tal tsunga na singni bagadeng. Another day worship is not God's, but it is worshiping the creatures. Dona ngontangan na dano anare. Ngande ko ay nandun na balangon tangan ko ndo tutungay loman taon kay ngande ko ay nandun na korbabit kay redo ko ay nabalya ni wanga chiku nambuka visa chiku nambuka sanga chiku na kurinti ang anyo ko ya tarusar may so na ndun tapayaway kay sobagi nambuka mboko nambuka sanga reda may o nonratong bumbu na balya ang kay tarun ko ya hey tangane kuni yung buko nambuka saranggo ko ya. Bumbu. Au nanuma memboko baleta ndenga ikama na vale. Remo ko ya, remo ana re do ko ni lilitu ndo na lali wango ya sini vale. Saranggo ko be nonombu. Bu na ko komen da mo tun sarvango na bumbu. Oh, ngor na nito lali lotu. Kitondo lotu kina ena singa vakaruwai. Keto lotu kabitu. Asarango anare. Oi. Endina iyo. Tarusarong bumbu. Oi ko lotu daba. Akasa mo tu andre sengon lila singa baki 5 tok. Akasa mo ko lotu daba. Avasare ngo bembu. Pu. Oyau au lotu kawalu. Oyau lotu kawalu. Saka dambotin andre rambuin ngongo. Na kangulomani. Keko sa senga ni ngarabi kalau na kalau ndau bembuli koya engarabi na singa ni bagade dengwe kena turanga ko talanga lotu kina na lotu kabitu ngai ko lotu da na kalau na dana ko choba engan rebi iko mo baga rogo taki koya na no na singa ni bagade dengu na singa baga rawai na kabitu ni singa ni madawa mo lotu kina wa baka yalo kabaka indina. Aku lani kalau mani koya.
na kang koe waragi ko mai na singa bagaro mengo mo la wen ro le lutuat ada baya to le manda lau kina bunu en garabi kina na kalau na turangan dawembuli na singa ni bagade ding le to bolea na nonda sangati ngo me wali rao na lenga ni garabi kalau matakau au kere morongo dango tosu kina tikine diwe na iseo ya raida na kasa tukuni makawa sa yado nga ia kausangai tukuna na kavou ni sambera ni tumbu mai kausa tukuna oti veiko na kangulomani senga na ulumbale ena veka sanda muria tumai na kalau sa tukuna tukumai ngo veiko endo na kavou keba kaya vou ena dalingamu rongo da lingua mongo na itukutuku maike kalau ko almani ko kambuli ko telenga bagarau tagi kuti ko mutabe ko na marau ko e bosti ko bigo ni kwa profesa ni kalau be bagan rukai dina ni ko raida lesu ni sa baga dori oti na kaka tukuni eliu ia ni ko rai kiliu kina profesai sa tukuni oti sa tukuna oti na kalau sembera tiguni ado mongarauna beleta ni na yado dina nga mebaka na kasa bolai a profesai teke bango chisuni na lago mane mata ni ngauna sala go timai sa runa undol telmengo nemba ki liungo kangulo mani na bosa ni kalogo uliga tingo e bagarau tagi gutiko motaba gi ko ni sales talmai sa mate oti sa buliga o sa kabe ko o iko na matalo mani sa bagarau tagi tingo kina non les talmai wada kono ngarabi ko na kalon do bembuli o ko no stabi ko ni sales mai to bolea ba kalon tagi na kalon na nom ding ding tamai ke mami sa ne mami nui kaditiko ko Chisu Kristo ko ni atalamai ke mami andu ni ko na bagarong tiko be kemuni me ke mami tikon donu na banuan donu na kena ngaunan donu me bagarau taki me warai kemuni ni ko ni sale sumai ba kalong ta dagana nomuni bosa ko seng ni dau tale wale be re ke der bagarong me rambulanga na bugu Chisu na ibagambula amen